Ľudia, vítajte pri dnešnom let's play na hru Sports Heads Volleyball. Ok, dáme si new game. Koho si dáme? Tento sa mi páči. Cristiano Satnau. Space to start. Teším sa. Smash. No poďme. Idí už. Viem, že mi to troška laguje, ale to nevadí. Že vám to nebude. Jo, fault. Nie. Ale... Jo, dal som mu bager. Super speed, hej. Ty Major zaklama super speedom. Čo, Clementine to, kámo? Ty, a.k.a. ponožka na ruke. Bijam! Buč. Point. Jau. 2-2. Ok, to sme dali. Ne. To není možné. Muserský. Jau. Zase na mňa. Ale. Nedá ňo. Ale no. Aleba. Nebyť kriepný had. Poďme, dávaj. Hop. A teraz to nedá. O bager. Sa nerob, pánom, kámo. To už nedám. 6-3, to už no chance. Ideme na smeč. Tak asi... Defeat. Prehral som. Tak, prehrali sme 7-3. Tak to bude všetko z dnešného let's playu. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, dajte like. Ak nie, dajte dislike. Pod tým všetkými týmito hovadzinkami ma podporíte v týchto videách herných. Možno budú aj tie vlogy, ak sa mi to podarí. Tak zatiaľ sa majte. Pa.